How are you today? Muraho mwese? Amakuru yanyu? My name is Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Nitwa Jean de Dieu Uwingabiye mu gihugu cy'u Rwanda. Today I'm going to teach you English lessons. Uyu munsi tugiye kwigana amasomo y'Icyongereza. Last time's lesson was greetings and introductions. Ubushize twize isomo rivuga ngo gusuhuza cyangwa indamukanyo no kwibwirana. So today we are going to continue with other questions that you may use after meeting someone. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibindi bibazo cyangwa se andi magambo wakoresha wamaze guhura n'umuntu. Meeting someone you never met. Iyo uhuye n'umuntu mutigeze muhura, you can say, "Hi, my name is Steve. It's nice to meet you." Muraho neza, nitwa Steve. Nishimiye kumenyana nawe. Ushobora gusubiza ngo, "Hi Steve, it's a pleasure to meet you. I am John." Muraho neza Steve. Nanjye nejejwe no kumenyana nawe. Nitwa John. Aya magambo abiri aratandukanye. Buno buryo bano bantu baganiriye buratandukanye. Uwa mbere yavuze ati, "My name is Steve." Arongera ati, "It's nice to meet you." Uwa kabiri ati, "It's a pleasure to meet you." Nice to meet you, a pleasure to meet you. Byose bisobanuye ko wishimiye umuntu, wishimiye kumenyana n'umuntu. Another common question to ask. Hari ikindi kibazo abantu bakunze kubaza aricyo ngo, what do you do for a living? What do you do for a living? Ukora akahe kazi kagutunze? Urasubiza ngo, I am a teacher. Uwo ni njye. I am a teacher. Ndi umwarimu. I work at a restaurant. Nkora muri restaurant. I work at a pub. Nkora muri bar. I work at a bank. Nkora muri bank. I work in a software company. Nkora mu kigo gikora ama software. I am a dentist. Ndi umuganga w'amenyo. Iyo umuntu muhuye atakubwiye izina rye, uramubaza ngo, what's your name? What's ni impine ya what is. What's your name? Witwa nde? Nawe akagusubiza ati, my name is John. Nitwa John. Iyo utumvise izina usubirishamo gute? How do you ask people to repeat when you don't understand? Urabaza uti, what was that again? What was that again? Harya ngo ni irihe? What was that again? Noneho iyo wabimenyereye uravuga wihuta ngo, what was that again? What was that again? Akarisubiramo. My name was Uwingabiye Jean de Dieu. Nanone ubundi buryo bwo gusubirishamo umuntu ushobora kuvuga ngo, excuse me, excuse me, cyangwa pardon me, greeting someone you know. Uko asuhuza uwo muziranye. Hi John, how are you? Usuhuje umuntu witwa John kubera ko muziranye ukoresheje iki? Izina rye. Hi Peter, how are you? Bivuga ngo, mukomere Peter, amakuru yawe? Peter azagusubiza mu buryo butandukanye. Tubanze turebere hamwe ibibazo. Noneho tugende duhuza n'ibisubizo. Iyo udaherukana n'umuntu mugahura, tuvuge yitwa Bob. Uramubwira uti, hi Bob, how have you been? How have you been? Urabihuza ukavuga ngo, how have you been? How have you been? Bisobanura ngo
amakuru y'iminsi. How have you been? Turandika ngo how have you been? Ugasoma ngo how have you been? Ha ntabwo uyisoma, bisobanuye ngo amakuru y'iminsi. Ushobora no kumureba ugatangara ukamubwira uti John, it's been a long time. How are you, man? Yohani, hashize igihe kirekire cyangwa se iminsi myinshi, amakuru yawe. If you met someone unexpectedly, you can say, tuvuge uhuye n'umuntu utabiteganya cyangwa se utarubyiteze, ushobora kuvuga uti Hey Jack, it's good to see you. What are you doing here? Noneho reka ngende bukeya. Hey Jack, it's good to see you. What are you doing here? Yewe Jack, komera cyane. Ni byiza kukubona. Urimo urakora iki hano? Iyo utunguwe nanone ushobora kumubwira ngo What a surprise! I haven't seen you in a long time. How have you been? Mbega ukuntu ntunguwe. Ni igihe kirekire gishize ntakubona. Amakuru y'iminsi. Kansubiremo ijambo ku ijambo. What a surprise! Mbega gutungurwa. I haven't seen you in a long time. Ni igihe kirekire maze tutabonana. How have you been? Amakuru y'iminsi. Reka turebe rero ibisubizo. Hi Steve, my name is Mike. It's nice to meet you. Uraho Steve, nitwa Mike, nishimiye kumenyana nawe. Iyo rero atari ubwa mbere umwumvise murahuye arakwibwira ariko wumva hari abantu bashobora kuba baramukubwiyeho, uravuga uti I heard a lot about you from John. Numvise John akumbwiraho byinshi. Hi Steve, my name is Mike. It's nice to meet you as well. Muraho Steve, nitwa Mike, nishimiye kumenyana nawe nanjye. I heard a lot about you from John. Johnny yakumbwiyeho byinshi. I had a lot of good things to say. Nari mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Mwibuke ko turi kwigana ariko ugomba kuzajya usubiramo uko ibintu ubyumvise. Wow, how long has it been? Oh mbega. Harya duherukana ryari? Wow, how long has it been? It seems like more than a year. Bisa nkaho umwaka urenga. It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you? I'm doing pretty well ukuvuga ngo ndaho ndakomeye cyangwa meze neza cyane. Wowe se? I'm doing pretty well. How about you? A typical response to this type of greeting is simple. Igisubizo watanga kuri iki kibazo kiroroshye. Urasubiza uti not too bad. Nta bibazo byinshi. Not too bad, si bibi cyane. If asked what you've been up to, you can respond with. Iyo umuntu akubajije ngo what have you been up to? What have you been up to? Mudaherukanye abakubaza ngo mumaze iminsi muhugiye mu biki cyangwa se umaze iminsi mu biki. What have you been up to? Iyo bifatanyije uravuga subiramo what have you been up to? Umaze iminsi mu biki? Iyo rero umuntu akubwiye atyo urasubiza uti same all. Ni ibisanzwe cyangwa the same as usual. Tugiye kurebera hamwe izindi ngero wakoresha usubiza. Nk'umuntu wakubwiye ngo what have you been up to? Uramusubiza uti I'm pretty busy at work these days, but otherwise everything is great. Ndahuze cyane cyangwa mfite akazi kenshi muri iyi minsi, ariko iyo bitari ibyo ngibyo ibintu byose biba bimeze neza.
ndasubiramo, I'm pretty busy at work these days, but otherwise everything is great. Buri kimwe kimeze neza. Nanone ushobora gusubiza umuntu akubajije ngo how are you man? Ukamusubiza ngo I'm doing well. I'm doing well. Meze neza cyane. Cyangwa I'm doing very well. Meze neza cyane. How are you man? I'm doing very well. Noneho ukaba warabuze ukavuga uti I finally have some free time. I finally have some free time. Birangiye mbuhotse cyangwa se mbonye umwanya. I just finished taking a big examination. I just finished taking a big examination. And I'm so relieved that I'm done with it. None ubungubu nkaba mbohotse kuko nyikoze kikarangira. Iyo umuntu muhuriye kuri restaurant umubaza ngo iki? Iyo uhuriye n'umuntu kuri restaurant akakubaza ngo do you come to this restaurant often? Ukunze kuza kuri restaurant? Kasubiremo, do you come to this restaurant often? Ukunze kuza kuri restaurant? Uramusubiza uti I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. Bisobanuye ngo najyaga nza hano inshuro nkeya ariko sinkunze kuhaza kenshi. Ibyo bintu turi kuvuga cyangwa se ayo magambo turi kuvuga uko yandikwa siko avugwa. Tubirambuye turavuga ngo I've been nabaye hano here a couple of times. Urabihuza here a couple of times, but I don't come on a regular basis. Ariko sinjya nza hano kenshi. Ushobora no gusubiza uti I come pretty often. I come pretty often bivuga ngo nza kenshi cyane. Niba ari restaurant akunda akavuga ati this is my favorite restaurant. Iyi ni restaurant yanjye y'indatwa. I can't believe we haven't seen each other before. Sinabyizera ko tutaherukaga kubonana. I can't believe we haven't seen each other before. I come here at least twice a week. Nza hano byibura kabiri mu cyumweru. Iyo umuntu muhuriye kuri filime arakubaza ati what movie did you come to see? Niyihe filime waje kureba? What movie did you come to see? Tuvuge ko naje kureba movie yitwa filime. Ushobora kuvuga filime yari yose uzi ariko reka mvuge urugero rwa filime. I came here to see Bamenya series. Iyo ni ubwoko bwa movie nubwo irimo comedy. I came here naje hano to see Bamenya series. Kureba amaseri ya Bamenya. Ukahita umaza nawe ngo how about you? Naho se wowe nawe azasubiza bitewe na filime yaje kureba. Atangira ati I came here to see, avuga izina rya filime. Dusoje isomo rijyanye n'iki n'ibyo wabaza umuntu muhuye.